Otvaranju Kancelarije Zdrave Srbije u Zaječaru prisustvovali su Milan Stamatović, predsjednik Zdrave Srbije, Veroljub Stevanović, potpredsjednik stranke, Arsen Đurić, predsjednik Izvršnog odbora Zdrave Srbije i Dragoslav Đorđević, predsjednik Gradskog odbora Zdrave Srbije u Zaječaru. Predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović rekao je da će stranka raditi na popularizaciji ideje Zdrave Srbije, a to je nacionalni program i zaštita domaće ekonomije. Evo nas ponovo ovdje na prostorima Zaječara, jer nakon završetka izbora, kako smo pričali u predizbornoj kampanji i u samoj kampanji, obično sve političke partije zaborave da se vrate tamo u ova mjesta gdje su se održavali izbori, ali evo vidite da mi nismo ono što smo pričali u kampanji, ostali smo dosledni tome da ćemo raditi na razvoju i popularizaciji ideja Zdrave Srbije, a ideje Zdrave Srbije jesu taj izražen malo nacionalni program i zaštita nacionalne ekonomije i trudit ćemo se da i ovaj kraj razvijemo, uzdignemo i da te ideje koje mi promovišemo i baštinimo u našem kraju u zapadnoj Srbiji mogu da se prošire i ovdje kod vas i mogu građani, ono što je najbitnije i najvažnije, da pristojno žive od svog rada i da imaju stabilan standard i da nisu zavisni od bilo kakve političke opcije, bilo kakve političke partije. Prezadovoljni smo zato što smo za kratko vreme uspeli da napravimo dobar rezultat, ali kažem, najveći taj doprinos za nas, za zdravu Srbiju, jeste da smo stvarno dobili i vezali za sebe i kvalitetne i dobre ljude. Mi nismo jurili taj kvantitet, nama je potreban kvalitet. Zadnjih mjeseci ovo što radimo u zapadnoj Srbiji, verujte da nam ljudi prilaze i polako napuštaju te druge organizacije. Ono što smo rekli, najbitnije je da pravimo zdravu, kako i ovo ime kaže, zdravu osnovu, zdravu bazu. Veroljub Stevanović, potpredsjednik stranke, uporedio je vrednost budžeta jedne male opštine kao što je Čajetina, koji je znatno veći od gradskih budžeta Zaječara i Kragujevca, i pojasnio koliko su za razvoj jednog kraja važne ideje, ali i projekti poput Zlatiborske Gold gondole, čija će se investicija otplatiti u naredne 2 godine, ili razvoja poljoprivrede i pokretanja agroindustrijskog centra u Čajetini. Mala opština Čajetina, koja nema ni 15.000 stanovnika, ima budžet u visini od 35 miliona evra. Zaječar nema ni 10 miliona evra, moj Kragujevac nema ni 50 miliona evra, a ima 200.000 stanovnika. Opština koja je bila zaista onako mala, ne samo mala po broju stanovnika, nego mala po razvoju, mala po sadržini, je za relativno kratak period postala ne jedna od najrazvijenijih, stvarno najrazvijenija opština. To su sad one ideje o kojima vi čujete, to jeste ta gondola do koje se nekako došlo jednom jakom mukom, da kažem tako, velikom, koja je postala isplativa, nekako se planiralo za 10 godina, nego će biti isplativa možda za 2. I ne samo to, po meni je najveći projekat koji je urađen, ja to moram da kažem ovdje, a važno je zbog vas i zbog svih nas, jeste ono što oni rade sa agrarom. U ovom zakonskom okviru koji vi imate u Srbiji, osmisliti nešto što se zove taj agrobiznis ili ta recimo mlekara i kroz to, dakle, jednu sigurnost omogućiti privredniku, seljaku, za sve proizvode po ceni koja nije ona koja se uzima s neke druge strane, nego daleko veća, i proizvod koji je daleko kvalitetniji, onda možete zamisliti kako ljudi koji su tu, a kažem vam lokalna samouprava, samo da bi se lokalno nešto dešavalo, u suštini je lokal je sve, pa i život. Arsen Đurić, predsjednik Izvršnog odbora Zdrave Srbije, istakao je da se stranka intenzivno sprema za nastupajuće izbore u Beogradu i Negotinu i da je cilj Zdrave Srbije da u oba grada pređe cenzus. Nakon prošlogodišnjih izbora mi smo krenuli intenzivno u širenje naše stranačke infrastrukture i mreže opštinskih odbora, tako da na samim izborima lokalnim prošle godine mi smo učestvovali u 23 grada i opštine, u 22 grada i opštine smo prešli cenzus i imamo oko 120 odbornika širom Srbije. U međuvremenu smo formirali
preko 20 novih opštinskih odbora. Posljednji smo formirali u Nišu pre nekoliko dana gradski odbor, tako da zaista radimo intenzivno na širenju stranačke infrastrukture sa posebnim težištem na gradove i opštine gde će se sledeće godine održati izbori, a to su između ostalog i Negotin i naravno grad Beograd gde smo formirali povereništvo svih 17 gradskih opština, a radimo na formiranju resornih odbora u samom gradu Beogradu, ali i na nivou čitave stranke. Đurić je rekao da se stranka priprema za samostalni nastup na izborima, ali da će se pred same izbore ipak procenjivati da li je bolje na izbore izaći samostalno ili u koaliciji, istakavši da smatra da je stranka sposobna da sama pređe cenzus od 3% glasova.